Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Umukuru w'inteko ishinga amategeko Rebeca Kadaga yavuze ko ubutegetsi bwa Museveni bukwiye kuryozwa abantu bose bivugwa ko baburiwe irengero mu gihe cy'amatora. Madame Rebeca Kadaga yavuze ko arambiwe guhora ategereje urwo rutonde. Yavuze ko inzego zirimo Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu n'izishinzwe umutekano zasuzuguye Perezida Museveni wari wategetse ko abo bantu bose urutonde rwabo rushyirwa ahagaragara. Ikinyamakuru The Citizen cyanditswe ku wa kabiri General Odongo, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu, yagombaga kujyana abo bantu mu nteko ishinga amategeko yasuzuguye ntahagere. Abadepite mu mashyaka atavuganwe n'ubutegetsi bavuze ko batishimiye aka gasuzuguro gakorwa n'izi nzego. Bavuze ko bakwiye kugira igikorwa. Mu kwezi gushize Perezida Museveni yari yavuze ko abo bantu babuze bose ngabo na polisi bazatangaza amazina yabo, yemeza ko bababitse. Iki kinyamakuru cyanditswe Ishyaka National Unity Platform rya Depite Kyagulanyi Robert wamenyekanye nka Bobi Wine ryatangaje ko rifite abantu baryo baburiwe irengero bakaba magana ane. Daily Monitor yanditse ko ishyaka ryavuze ko rifite amakuru ko hari imiryango yabuze abantu babo 458, ariko urutonde ryerekanye ruriho abantu 243 baburiwe irengero. Iri shyaka NUP biciye umunyamabanga mukuru waryo ryavuze ko bategereje bihagije ko ubutegetsi bwa Uganda busohora urutonde, none baranze ngo hari icyo bagiye gukora byanze bikunze nubwo atasobanuye icyo bazakora. Abantu ubwo ari bo bavuga ko baburiwe irengero mu gihe cy'amatora, ubutegetsi bwemera ko yishwe 54. Umuvugizi wungirije w'igisirikare cya Uganda yavuze ko urutonde rwagombaga gutangwa mu nteko ishinga amategeko na General Odongo, Minisitiri w'Imitegekere mu gihugu, ko nta wagira ikindi kintu abaza ingabo. Muri iki gihugu birakekwa ko hashobora kwaduka imvururu ziturutse mu mashyaka atavuganwe n'ubutegetsi kubera abo bantu baburiwe irengero leta ifite ariko ngo idashaka gutanga. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika. Banditswe Ishyaka Jubilee rikomeje umugambi wo kwigizayo abantu bose bagaragaje ko bashyigikiye Vice Perezida William Ruto. Depite Kyagulanyi wagizwe umunyamabanga mukuru wungirije w'Ishyaka Jubilee riri ku butegetsi, nawe ngo arakubita agatoki ku kandi ko azashyigikira iyirukanwa rya William Ruto mu iri shyaka. Iyi ntumwa ya Rwanda ihagarariye akarere ka Cherengani yavuze ko nta gahunda arahabwa y'uko bagomba gutwara Vice Perezida w'ishyaka, ariko nawe ngo ntashyigikiye umuntu usuzugura Perezida Kenyatta. Uyu munyapolitiki yasimbuye kuri uyu mwanya Caleb Kostani wafatwaga nk'uwaryamye kuri William Ruto cyane. Ikinyamakuru The Star cyanditswe ku kwigizayo abantu bazwi ko bari abambari ba William Ruto mu ishyaka byerekana ko ashobora guterwa icyizere akeguzwa. Ibi kandi ngo birashyira umuriro muri usanzwe wakaho Perezida Kenyatta na Vice Perezida we Ruto kumvikana byabananiye. Iri shyaka Jubilee ryashinzwe 2016 hahujwe amashyaka mato 11 rishinja Ruto kuba yaragambaniye Perezida Kenyatta muri iyi manda ya kabiri, agashaka kwiyamamaza kumusimbura bukiri mu rukerera. David Murate, Vice Perezida wa Jubilee, unashyirwa mu majwi ko yaba afite imbaraga mu ishyaka, ahanini kandi ngo ushinzwe kwigizayo abanzi ba Kenyatta, yari amaze iminsi agaragaza ko Bwana Kostani agiye kwigizwayo kandi aherutse guca amarenga ko William Ruto azirukanwa mu ishyaka. Depite Kyagulanyi ubu yavuze ko ategereje ko bamuha gahunda, ariko ngo urebye gahunda afite nyamukuru ni ukwirukana abitwa inyeshyamba mu ishyaka riri ku butegetsi. Nasimbukiye muri Tanzania. Abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banditswe inama y'Episcopal Conference muri Tanzania yasabye abayoboke b'iri shyaka kuba maso bakirinda icyorezo cya Covid-19 bakurikiza amabwiriza yose atangwa n'inzego z'ubuzima. Ikinyamakuru The Citizen cyanditswe inama Tanzania Episcopal Conference yavuze ko kuva mu kwezi kwa 12 kugera mu kwa 2 w'umwaka abapadiri 25 bamaze gupfa ndetse n'ababikira 60. Kiliziya Gatolika nubwo iterura ngo ivuga ko abantu bose bapfuye mu mezi 2 bicwa na Covid-19, irasa n'ibicamo amarenga kuko ivuga ko abayoboke bayo bakwiye gukaza ingamba zo kwirinda iki cyorezo bubahiriza amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima. Kimwe n'izindi mfu zidasobanutse zimaze iminsi zimonogoza muri Tanzania, Kiliziya Gatolika yavuze ko abantu babo bapfuye bazize indwara zababuzaga guhumeka. Abihaye Imana muri iki gihugu bavuga ko bashyizeho uburyo abatanga amasakaramentu atandukanye babikora kandi birinda iki cyorezo cya Covid-19. Tanzania inengwa kuyisha amakuru ya Covid-19 ndetse Perezida Magufuli ashyirwa mu majwi ko yabatiza umuriro iki cyorezo kuko yakunze kunenga urukingo rwa coronavirus. Nk'ubihugu byose byo muri kano karere byatangiye kwakira urukingo rw'iki cyorezo, ariko Tanzania yavuze ko ntarwo ikeneye. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiriye muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika. Banditswe abategetsi mu gisirikare bamaganye amakuru yari yakwirakwijwe kuri Facebook ahamya ko Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba yarasinye amasezerano yemera ingabo za Amerika kuza gutanga ubufasha mu burasirazuba bw'iki gihugu nyuma y'urupfu rwa ambasaderi w'Ubutaliyani Luca Atanasio wiciwe ahitwa Nyiragongo muri Goma muri Kivu Amajyaruguru. Ubutumwa bwacishijwe kuri Facebook bwavuga ko Amerika yohereje ingabo 30,000 ndetse n'abakozi bo mu rwego rw'ubutasi 500 bagamije guca akajagari k'inyeshyamba mu burasirazuba bwa Kongo. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byanditse ko umuvugizi wungirije w'igisirikare cya Kongo General de Brigade Sylvain Ekenge yamaganye mu makuru ngo yavuze ko nta masezerano yigeze abaho ndetse ashimangira ko abantu 30,000 ari benshi cyane ku buryo utabatwara mu ibanga. AFP yavuze ko amakuru yamenye ngo nuko ifoto yakoreshejwe y'ingabo za Amerika yafatiwe mu Bufaransa mu myitozo yo kwizihiza ubwigenge bw'iki gihugu
2017. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika niwe yamaganye mu makuru, yavuze ko nta masezerano ateye gutya yerutse gusinyana na Kinshasa agamije kugarura amahoro mu burasirazuba bw'iki gihugu. Iki gice kirimo imitwe yitwaje intwaro ibarirwa mu ijana. Ariko nyuma y'iki gitero cyaguyemo ambasaderi w'Ubutaliyani, leta ya Kongo yashinje inyeshyamba za FDLR zigizwe n'abakomoka mu Rwanda kuba aribo bamwishe, nubwo aba nabo banditse itangazo bamagana mu makuru bagaragaza ko babeshyerwa.